Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Belwa Sebal. Ndabasuje mwese aho muri amahoro y'Imana abane namwe. Ndabashimiye ku rukundo mukomeje kunyereka. Just the other day we were road to 200 subscribers. Now we are 220 something. Okay. The last time I checked we were 223. So nkomeje kubashimira ku rukundo mukomeje kunyereka. Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane. Uyu munsi mbafitiye umutumirwa umushitsi. Umusore mwiza muremure ushima Imana. Ndagutatse. Aya niko kuri. Yeah. So before we continue, let's just give him opportunity to introduce himself. Nitumie lugha gani? Any language is okay. Any language. Okay. Salut mes chers amis. Je réponds au nom de Nguvu Samso, je suis congolais, j'habite au Kenya. C'est tout. Katwibwira mu Kinyarwanda. Ntago numvishije. Si wambwiye ngo any language. So that's a language. Okay. Mu Kinyamulenge jewe banita Nguvu Samsoni Gideon. 3 in 1. Uri umukingu. Ndi umunyabyinshi w'umuzigura nkaba umwishwa w'abasita babafirira. Iwacu ni mu mibunda. Ndi wo kwamurira umurimo wanje no gukura umuriro ku rugo. Amakuruga yandi inbox. Bahagire. Turakwakiriye cyane kuri Belwa Sebal. Murakoze cyane. Yego. Natwe turisanze kandi turisanzuye. Ndizera atari ubwa mbere bahakubonye. I think ni mara ya pili. Yeah. Kandi uracyakomeje kuza. Ni kavu mu kajumu. Yego. Kavu mu kajumu urayizi? Ntago mbyumvishije ko ndaza kubaza. No kubupfunyitsa akantu kakambuki. Kavu mu kajumu. Yego cyane. From here to there. Uno munsi rero Nguvu Samson. Uri hano kuri Belwa Sebal. Kuri Belwa Sebal twaguhamagaye uno munsi nguzu twigisha umuco. Ibintu by'iwacu ruguru. Utubwire ukuntu hari hameze. Iwacu ni heza. Kandi ibintu byari bitandukanye. Abakobwa bagiraga imirimo yabo, abahungu bakagira imirimo yabo, abagore bakagira imirimo yabo, n'abagabo bakagira imirimo yabo. Ariko ino byari ivanze. Usanga umugabo karoza isahani no mu kizungu. Umugore yahetse cyakoshi ngagiye gupfagasa. None umukobwa agakora imirimo abahungu bokoze. Ariko nza numva bongereza babesha ngo what a man can do. A woman can do it better. They cannot try it. We can. In this generation we can do it better than you. Okay. Ndaza kukwereka ikintu bucya utokora nshenyokora. None se urebye mu rugo iwacu na hano ni hehe babikora neza? Hano babikora nabi. Uti kubera iki ni gute umugabo ufite ubwanwa aje gukokora isafuriya. Umugore ari aho ngaho areba televiziyo. Yicaye. Okay, hari igihe usanga umugore yaregiye ku kazi. Habe niyo yoje kutuzi tubiri. Umugabo usafunwa uzawambara costume yamagenda ngo karakokora ibikoko mu isafuriya ngo karoza amasahani ngo karakoropa. Ivyo umugabo akazi k'abagabo baruguru kwarukuragira inka, kumenya ngo inka zirajya umunyu, kumenya ngo igihe cyo gusura cyageze, kumenya ngo guhinga n'iryari. Umugabo niwe wajanaga umushi mu murima akamwereka ati ngiki gisambu uteme cyangwa kubagara. Ikindi nyuma yo kureba inka no ukemura imanza z'abagabo, abagabo babaga bicaye ku gatorero bakaganira amakuru. Agatore urabona nk'ibi byatsi biraha, wenda cameraman aze kubishiramo. Abagabo wasangaga bicaye nk'ahantu mu byatsi bari kuvuga amakuru, ari naho bari gukemurira imanza. Abakobwa bari bagira imirimo yabo, gutoragura, kwahira icarire, guhura, gushokora. Tuzi gutoragura ntabwo ari uzi bazavuga mu Kinyarwanda ngo natoraguye ngo ifaranga. Faranga urazitoragura se n'inkwi. Like nukuja mu nkwi to collect woods. Nese ni woods hajya. Firewoods. Firewoods. Nukuja mu gisambu kareba inkwi zumye cyangwa ça dépend. Ukazitema ukikorera ku mutwe. Bakahira ibyatsi byo gusasa mu nzu
ako niko kari akazi k'abakobwa. Ikindi abakobwa bakoraga bajaga kuruzi kuvoma bakarera abana, wowe Bella ukamusanga wagiye nko mu mibunda kurera, ngasiga iwacu nkagenda ngasiga iwanyu ukaja nko kurera anti wawe mamudogo wawe, ukaja nko kumufasha abana nuko ukamarayo nk'umwaka ugakumbura ugataha ibintu kabenije. Ako naha birahaba ariko si cyane Ikindi kibazo nshaka kukubaza from the story, uravuze ngo inshingano z'umugabo ruguru zari zo kuja kuragira guca imanza, ako hano nta nka dufite. None se umugabo azajya yicara mu nzu, umugore agende mu kazi, azarera abana, yoza ibyombo, akorope, yateke, wicaye? God forbid ntibikabeho umugabo ko yicara ngo ategereze ko umugore amuzanira ibyo kurya atatanze ifaranga. Kuko the Bible says ko umugabo azarya yishe akuya, kandi ngo ibyifuzo byose by'umugore bizahekera mu mugabo wiwe. That's mean a man ni breadwinner, ni provider. You have to provide for your family, your kids, kila kitu ni mwanaume. You say, are you married? Probably no. Why? I'm still searching. You're still searching? You sure? Maybe arabambwiye ngo nawe uri single, we can do something. Twoshimisha ababyeyi. Okay. Is it possible? Ako gira uve mu nzira. Ayiwe ntanonye birashaje. Kandi ko gusaza siko. Uburebure wibitseho. Uburebure se hari abana nduta barebare. Uburebure ntabwo ari ubukuru. But there are some of your age mates, they have already gotten married. Even they have kids, they are about to. Even you. Even me. Okay. Kuko I remember njewe nchigisha. Bigeze kubombora umwana wigaga 5e primaire grade 5. She was my pupil. Bara umwarimu. Nari umwarimu muri Kongo. Na hano niko kazi nkora by the way. Nzazo nyigisha wigisha iki? Nigisha français na music. Nzazo nyigisha French. Okay, ico ntugisengera ico kirakemutse. Zanchigisha n'abanyakenya bakakimenya. So ibi byo kuvuga ngo umugabo yasigaye yicaye ku gatorero cyangwa kuri televiziyo, umugore yagiye gushaka, umugore ni ubaye provider, aho ba wabicuritse. Birashoboka, maybe umugabo ni umugwayi, it is possible umugore agomba guhaguruka hagakora. Ariko mu gihe umugabo atagwaye kandi atari umusaza, like nk'urugero rwa papa wawe amaze kuba n'umu elder, yega agomba gupagasa, ariko kandi hari imirimo imwe atokora. Papa wawe imyaka agezemo ntiyafata bage ngo aje gucuruza, ariko yakoresha brain yiwe akagaininga money kubera kuko he's smart. So ntabwo gusa ifaranga zibonekera mu guheka igikapo cyangwa mu kuja kogosha cyangwa he. Urashobora gucreate ibintu ugakora innovation, ifaranga zikaza zigusanga wicaye mu kirambi. Ibyo kuvuga rero ngo umugore niwe breadwinner, niyo mpamvu that's why urimo urabona ama divorces yabaye menshi in our tribe. Mushasha. So ibintu byari chance. Okay. Kijanye nico ngico njewe totally disagree with those people bafata abagore akabari bo ba responsible being. Mwumvishije ababyeyi bwe kuri Bella Wasebali. Ikindi kibazo. Nguvu watuye kuri umwarimu. Niko kazi ko nyine ukora? Nikako akubundi naje ndi mu YouTuber, ariko ko ntabwo ngafata nk'akazi. Nyifata nka loisir. Urumva icyari cyo? Ni kwishimisha tu. It's kind of entertainment. Ariko nayo irishura. Nakazi. Ufite amafaranga?
n'amafaranga arahari. Uranyohereza? Ifaranga gutya. No, icyo ntugisengera. Ifaranga zirahari nyine. Si nyinshi ndizo kubaka inzu. Ariko izi zo kwishura izo zoboneka. Inimbi z'inzu zivamo aho ni sawa. Nguvu ni muntu ki? Nguvu ni umusore w'umunyamurenge ukunda ubwoko bwiwe, ukunda n'abanyamurenge muri rusange, wanga karengane, udakunda kagara. Ndabivuze hano gasinziga. Abakristo bano nimba hari mu tugara. Ivyo birabareba. Nta tugara turi hano. Utugara ntatwo. Ikindi I'm born again. Narakijijwe. Before I got saved. Sajya nuko. Gukizwa. Mbere wakire Yesu mwami n'umukiza. I use narumu nyine nari sankaho somehow nyine ndikirara. Wari warazimiye? Narazimiye. Yesu yarampamagaye gutya. Nza nibuka yampamagaye njyamye. Mwijoro saa 8. Umuhungu inshuti yanje yari yaje kunsura. Aburiga ubugi bimbayeho. Umuco warantunguye saa 8 numva umubiri wawe uteretseho nk'ibiro 100 bya kawunga nanigwa kwisheganya ndarira ofete kurira kwanje bibakuru biba nk'imirimba ndi hano so ndarira wa mutipe biramucanga what's happening bro so narimo nyine ninkakujya Sauli nango yamaze gatatatage nuko nakizwa ariko tarakizwa narumupagani buriya niyo woba ntacaha wakoze ariko kubwa Adamu wa mbere twese twabaye abanyabyaha umwana muto yazavukana icyaha hanyuma kubwa amaraso ya Yesu Kristo n'ubuntu bwiwe ndakizwa ikindi jewe sinkunda umuntu unzana isukari ndende bajya bayigabanya kinzanye isukari ndende jewe umunyu niwo wazamuka ariko sinkunda kurakara by the way gusangira agahayo kugira agahayo ariko nukunda kurakara agahayo ni iki agahayo ntabwo bangira you fear nothing even God habe n'Imana sinyitinya kwizina rya Yesu ndayubaha nkanayikunda none se uratinya umuvyeyi okay uramwubaha uko kumwubaha niko kumutinya ariko kubaha no gutinya c'est très différent yes mfata nyine kari kimwe Imana ntabwo nayitinya jewe utinya umujura utinya umwicanyi utinya stranger so how comes ntinya my dad my father my savior it is not possible okay so nta kintu ntinya usibye inzara okay what motivates you my past your past experience my background can you share me one ndi umwana wakuriye mu cyaro mu buzima butari bwiza so ayo mateka ndashaka kuyabeshuza nkayabwira ko uko byari bimeze siko bizahora my tomorrow is greater than today and my past hallelujah igituma ndacika intege niki nuko nziko ejo hashize sekono none ko naningi nko kuja nko mu mwuka twagiye rakaraba shandalaba oko abayumbe oko amavango natutse umwuka ngo kuvuga ngo uzaruga ngo nyine ngo utari muri eglise ngo kono gutuka umwuka ariko nago zigombera ngo buri mu church exactly akono no urakazi it is a gift of God kandi impano z'Imana zikora anywhere at any time as long as you own it ntagari ikintu uri guforce yes so nukenera testimony tuzafata umunsi wayo tuzamugarura guheze témoignage y'ubuzima twanyuzemo urabona twebwe twigiye mu giturage muri milieu rekile niko babyita mu gifaransa ese ni urban ama ni rural urban ni mu mujyi rural twigiye muri zone rural noneho ugasanga
kuvuga ngo ugere ku ishuri ugiye amasaha 2 uri kugenda n'amaguru 2 hours uragera ku ishuri warushe aho kandi from morning wenda wariye igiporo nta breakfast igiporo urakizi ugiye kubisobanura igiporo ni umutsima uraye wenda ukawusomeza amata cyangwa nyine n'imboga zaraye so ubwo uriye nka saa 12 za mu gitondo wirigwe ku ishuri utahe saa 8 ugere mu rugo saa 10 warushe so bura buzima mwige hano mu kizungu umwana wonanirwa amasomo azayigira hano nje niga muri primaire imodoka yantoraga kuri gate ikangarura kuri gate wamara hakaba to nani subject kunanira nukwirangara ubundi umwana wa hano watsinzwe so niyo mpamvu njewe ngira ngo ngire n'inama aba Gen Z cyangwa se aba ya new generation mwiga hano mu gihugu cya Kenya. Iki gihugu giteye imbere, iki gihugu kirimo byose kuri za mudasobwa n'abahanga kubijanye na tourism na hotellerie n'abahanga. Muri East Africa abakenya nibo bambere ku kintu cyitwa igikoni barayoboye. Usanga muri aya mahoteli akomeye muri East Africa ayobowe n'abanyakenya. Aho ni yese uvuga ngo everything. So mwe muhamwigira hano mwabana bacu mukora ibishoboka byose, ni mwebwe maboko yacu yejo, ni mwebwe muzokamira igihugu, ni mwebwe muzo defending your nation. Ibintu nk'abene ibyo ngibyo. So mureke ibintu byo gutamporiza. Hari abana hano nzi azabeshangagiye ku ishuri akama devi akaja kureba akaja muri cinema. Muri cinema umubyeyi we none se ntago bakurikirana. Hari ababyeyi naho baba don't care. They don't care. Just as long as umwana asotse mu nzu wenda yamubwiye ko agiye ku ishuri nta follow up. So ababyeyi bagomba gukora follow up kamenya ngo icyakoze sometimes iyo ugize umugisha ugasanga ababyeyi bawe barize icyo kintu ni umugisha. Iyo wize, iyo uri kwiga ababyeyi bawe barize ni umugisha, kuko umubyeyi arakurikirana ngo iyi topic muyigeze hehe, nereka amanota, nereka ama exercice mukora, agakora follow up ya buri topic cyangwa se subject. Urumva ngaho nta kintu ubu mubesha byose ababizi. Ariko se nk'umuntu utarize uwo mubwira ngo art niki ntago yabisobanukiwe. To add on that point, kubana bafite ababyeyi batize, maybe bavuye ruguru bakuze, they should not take advantage of them. Yes. Kuko hari uwonzi kubera ko ababyeyi be ntago bize muri Kongo nyine kwa kundi tubimenyereye. Igihembwe cyarashiraga uko dutahanye biroti ntayishitse. Umubyeyi we yaje kwibaza tugeze form 4 ku ishuri. Aravuga ngo ya since umwana yatangiye form 1 aja ipeleka home report form. No nakwibuka ko ngiyewe noneho bakora follow up every day. Yego, every hour. Unafaa kutoa sadaka. I do. Ya kushukuru juu. Manze sio mchezo. Like kuna wakati kuna mama mwingine nilikuwa nafanyanga watoi wake homework. Yani tuition. What do you mean homework? Not tuition. Nilikuwa nawaelekeza ninkawa bale bakiva yine outside the country. Okay. So ugasanga icyongereza nahoraga nje kubaha nyine kubakoresha homework. The mother she couldn't, the father the same. Not read whatever. No ugasangaga abana rimwe na rimwe babirenganiyemo, ariko kandi namwe mugomba kwigwanaho muri education mugakora ibintu neza. Yeah, I think we have come to the end. Ngaho gira ijambo rya nyuma ubwira abakunzi, abafana, umuryango wa Belle Sebali. Bandugu bapenzi batazamaji ngo batamazaji. Haje bazabivuga gute mu Cyongereza? Cyagi wicaranye n'umufaransa yakikumaza. So icyo nabasaba ni kimwe no gukora
noneho abantu bo kuri Muriri bo kuri Madego bo kwitoroshi abo bose ndabashoboye uwo muhana no kuri Nguvu TV show tumugeze nko muri 500 sibyo ubutaha tuzakubite 1k uzubona nuhembwa amafaranga ya mbere uzoyakoresha nkiki nzakubaza kuko ni wowe wa mbere twakoranye ni uzombaza icyo tuyakoresha alombi ngumi. So guys, thank you so much for watching. Remember to do subscribe, like, comment and share. We love you, and we love you. We appreciate your support. Thank you so much. Mwah.